Gora Euskal Herria askatuta! Arnaldo, azken 6 urteotan gauza asko aldatu dira. Beste batzuk ordea, berdin jarraitzen dute. Azken urteotan, izugarria izan da, krisi deitu duten horren izenean, Madrildik burutu duten ofensiba. Lan erreformak, pentsioen erreformak, LOMCE, eta hori gutxi balitz, orain TTIP-a, OTAN ekonomikoa. Guztiak, Euskal Herritik urrun hartutako erabakiak. Guztiak, langile eta herritarron interesen aurkakoak. Eta guztiak, noski, klase dominanteen aldekoak. Eta Arnaldo, zuei beti esan zizueten konstituzioa aldaezina zela. Baina kartzelan zeundenean, egun batetik bestera aldatu zuten. Mientras algunas tenemos que poner un pueblo entero en marcha, es a dir, mientras algunas hem de posar tot un poble en moviment, mentre algunes hem de lluitar per una cosa tan bàsica com és la democràcia, otros tienen la alfombra roja para cambiar constituciones, leyes y parlamentos a su antojo. Bai, Arnaldo, joko zelaia zertxo bait aldatu da. Zer jarriko dugu erdian? Totalitarismoa edo demokrazia? Transnazionalak edo herritarrak? Estatu imperialistak edo herri burujabeak? Hemen, orain, 21. mendeko Euskal Herrian ez dago tarteko biderik. Kapitala edo bizitza da. Kapitala edo bizitza. Eta guk bizitza duinaren alde egiten dugu. Hori izan zen, alternatiben herrian aldarrikatu genuena. Bizitza burujabea eskubide osoz. Euskal Herrian, 21. mendean, herritarron erdiak, hau da, emakumeak, 2. mailako izaten jarraitzen dugu. Lan munduan ematen diren desberdintasunez gain, ezkutuko ekonomian miseria eta lan baldintza ankerretan dihardugu. Eta zer esan, inungo errekonozimendurik gabe, milaka eta milaka emakumek musutruk egiten dugun zaintza lanaz. Horri guztiari aurre egiteko, Horri guztiari aurre egiteko ezinbestekoa da kalitatezko zerbitzu publiko duinak bermatzea eta benetan arduratsua izango den jendartea eraikitzea. Pertsona orok duelako zaindua izateko eskubidea, baina ezin dugu inor behartu esklabu lanak egitera. Y también somos esas mujeres víctimas de la violencia estructural que en Euskal Herria han sido asesinadas. Porque sí, aunque nosotras seamos pueblo, nos están matando. ¿Y qué decir? ¿Qué decir del Estado español y sus munillas que quieren decidir sobre nuestros cuerpos? Que nos oigan bien claro. Como decían nuestras madres, nosotras parimos, nosotras decidimos. Somos jóvenes y reivindicativas, que tanto ayer como hoy, precisamente hoy, somos detenidas. Somos jóvenes, pero también somos abuelas. Somos aquellas abuelas que fueron expulsadas de sus queridas tierras, de Galicia, de Extremadura, de Andalucía, y vinieron a Euskal Herria. Vinieron a Euskal Herria en busca de una vida digna, una vida que mereciese ser vivida. Somos esas mujeres que ayer cruzaban el Atlántico y que hoy cruzan el Mediterráneo y las bahías de Grecia para poder seguir viviendo.
somos aquellas madres que se dejaron la piel para dar una vida mejor a sus pequeñas estrellas. Y al mismo tiempo somos las hijas, somos las nietas, las jóvenes de este país, las que ahora somos expulsadas de la que es nuestra tierra. Somos las condenadas al paro y la precariedad. Somos las condenadas a llevar cadenas y no tener futuro. Nosotras, las mujeres de Ezkerraldea, esa Ezkerraldea con la que Euskal Herria tiene una deuda histórica. Gu geu, Oarsoaldea edo Sakanako emakumeak, Ezkerraldean bezalaxe, industria basamortura eta etengabeko prekarietatera kondenatu nahi gaituztenak. Gu geu, Herribera, Enkarterri, Pirineo, Arabar Errioxa edo Basagurioako emakumeak. Gu geu, Tuteratik Baionara. Gu geu, estatu zapaltzaile horien eta sistema patriarkalaren aurrean altxatu egin gara. Nosotras nos levantamos ante esos estados y sistema patriarcal, exterminadores del planeta, conculcadores de derechos sociales y laborales. Nos levantamos ante las máquinas de empobrecer pueblos y personas, impulsores de la división sexual del trabajo que nos condena a la precariedad, a la miseria. Nos levantamos y hacemos frente a esa minoría. Hacemos frente a esa minoría y a ese sistema que nos quiere subyugadas. Eta horrexegatik diogu, argi eta ozen, que nosaltres també som les 3 voltes rebel. 3 aldiz zapalduak. Euskal emakume langileok 3 aldiz zapaldua gara, zapalkuntzak sufritzen ditugulako. Somos oprimidas como mujeres, negadas como vascas independentistas y explotadas como trabajadoras. Ez, Arnaldo, ez da iraultzarik izango emakumerik gabe. Ezingo dugu eraldaketarik burutu emakumeon indarra gabe. Arnaldo, zuk beti esan zenuen moduan, geure herriaren borroka langileon borroka da. Gaur, hemen, orain, ozen aldarrikatzen dugu, herriaren borroka langileon borroka da. Eta langileon borroka emakumeon borroka da. Gora Euskal emakume langileon borroka! Gora Euskal Errepublika Sozialista!